Tolong. Tolong. Tolong, Mang, tolong. 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 Ulah nih lu jelema dikereskan kieu. Mang, tolong, Mang, buka, Mang. Sakumatai na ieu. Aduh, Mang, lamun dicaritakeun mah panjang. Pandangan mana jeung nu aing. Untung saya tidak anak dudut. Aduh, nun nya Mang ditulungan. Buku orang tadi mentos ngising di ditu, Mang. Terus motor orang nu mawa. Pelakuna duaan. Wiji dong belum dangdeut, wiji dong naon buah, Mang. Teu nya rupana urang mah. Pesan sebut tai. Pan memang nyaho. Nyaho lah, geus balik ka ditu lah. Botol. Botol. Motor teh. Botol. Aduh, toy. Alamat imah toy. Maksudna alamat naon, Ceng? Alamat di bahu kelong meureun. Bisa jadi kan? Aduh. Terus masih botolnya. Boba. Lah, betul sih mah. Disebut tung supa beas. Ngalengit deui. Aduh, oh bener. Kena sih, Ceng. Bisa ngabedakeun mana si botol jeung mana supa mushroom. Kieu toy. Tol. Tol. Seu, berhenti meureun toy. Ayolah, ayolah. Ceng. 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 Toy. Ceng. Ceng. Itu marana, Ceng. Hari sia tang, gugorokan bae. Lo langsung dicira. Goblok. Itu marana, Nen. Hah? Toy, jelasin toy. Ih, Tang. Buka minangan si botol. Si botolna eueuh. Si botol kunaon deui? Itu mah pura ada kongslet. Kan tadi mainan keur ngising tang. Terus bisa disangan. Lewat eun. Disangan. Itu kan tadi mainan keur ngising. Kami motor dibawa kabur. Terus pas balik di eueuh manehna. Sia teh balonin lagi. Batu di jairan bae saja mah. Ih, parah. Lah, Tang. Apa meureun si Aceng dong kumaha? Alay. Ayo. Mas dak. Biasa mang, luntang lantung kieu ya. Luntang lantung dong teh kotok bae di nyebarau. Ceng, si bau cenah. Oh, bawa kelek mah. Coba ambeun ge. Ih, Seung Ceng. jeung kita. Setu waras kayak gitu. Bisa lah. Santai parah emang ya. Ayo. Boy. Balik yuk. Satu di egol ya. Ese jeung doyot mah, cili lenta. Kalau koe penontonan pasti kada ge bae. Doyot. Aduh. Tapi si botol kumaha? Jangan dulu lah. Oh, si bapak nagala. Wis tenang tamu sana aya. Hebat guru. Emang sih nyawa si botol di mana? Tenang, kan ayeuna mah Google Map. Urang teh di Google Map. Cocok lah gitu mah. Iya orang dengan si botol ka mana deui, Ceng? Oh, Ceng. Kata emang lagi mah. Ih, siang dak. Kan lupa kita galak meureun. Urang lamun sampai teu kapanggih si botolna, urang bisa cobek ke bapana. Lain terserah itu kucurkeun sia bae aing mah. Soalna, Ceng. Cek, tangan dulu. Jadi ge. Ceng, dak. Yuk. Enggak ramah-ramah mah. Botol ada dak. Bener ya, Ceng? Mas, Ceng, ayo. Eta.
Turun dia. Anjir, dia isi botol. Kagak udah baik. Dong belum tapai. Mana jing ceng? Buka jingtang. Ih, Hijau atas botol. Anjir. anjing. Boy. Song. Aha, ayo ke ide. Orang jalan bayu. Tama sia kana ngajailan teh dong kana buras bae. Apal meureun. Wah, cocok aja itu mah. Aing setuju. Oh iya. Tapi mungkin naonnya? Mayu. Ya, Aing masuk kasih atoy. Jalan boy. makanya boy. Boy lama mau udah. Hoi, Mana tak? cak rame dia. Wih, itu mang. Gua mah nunggu ngajakin perintah doang, Mang. Eta anak aing kurang dijangcang. Mang, kan anak mang paragal awakna. Terus kami tuh bisa mencetan. Terus talian be. Dah saya tan ributnya. Mamang iya ya, nyebut kena motor anak mamang teh kamari. Wih, sok pita mana? Aduh ujar mata bukti. Segala bohong omong ngaku bae sih, non esen sih ya. Oh, lesuk fitnah. Mesti segera balik kali itu. Kamu tuh balik, aing ge mau balik di bae. Bangke doang. Balik. Balik bos ya. Ini kayak wani mah. Lek ya. Fiskal butuh aja. Segaring da ulah loba bacot. Tak komis ge saporo tuh lihat jadi sih ya. Pak. Alah ngomong bayar tuh wani mah. Keju pancake, lu maju buat cekek. Lah aing ugau aing layanan sia yang aing balik. Dasar teu bawa bakul. Yang kabur-kabur bae, paku di semen, paku men. Bisa ceng, lu di layanan. Keur lu panggil kucing jelema yuk. Oh, saya lah. Ini orang balik ngaliwat. Lewat. Ayo. And action. Ah, mang. Iya, itu dah. And action. Hoi, Mana tak? cak rame dia. Wih, itu mang. Gua mah nunggu ngajakin perintah doang, Mang. Mang temal mang. Dan jelas ai. Perintah naon gua gitu. Mana? Ah, si ngawaru perintah naon gua. Salah ada. Enak tuh nyambung ya. All action. Hoi, cak rame dia. Saya tak. Dia aing di dia. Bro. Wih, itu Mang. Gua mah nunggu ngajakin perintah doang. Tuh mang. Itu. Pan eta anak aing di talian ku si Enan. Emang ponas ya? Dok. Oh, gitu jadi.